Kimaro la ponya chel ki e Terego district pipiero la tien na nyara mamege me mo Apaa ya bichel. La wiruri me achuli otiro penyo ilorada imola matie iorom. Kadong UPDF gukwer ko pa won koma beach me amoro woro. Amori ajole ka wilo ngea me wangchawa ader ki wiotieno ki la kwet TV ki an la maro Isabella kom lokdong dichu woro kidman gitiero maro la ponmo ki Terego district bi Piero nyare me mo Apaa ya bichel bi mo ader kolo la timbalman nyeo nongeni Polino Chaleko la ponme ijira ku primary school mati Bilife sub county Terego district. Kimaro en chenari ki Iwandi primary school mati Katrini sub county. Amak Papolino olupe ki lok pa wat palatin nyaroman. Narachel mati wat kun wajoni pegi kate kinye otero ki la cho loga ngea mamegwa ni la cho man obirkator ot kinyare kun wajoni enitor ot pienini chen mar yero nyare iduo matek. Dok eno wajoni Paulino ocharo timo timman we mwakali bariyo ki Piera Rio wiario. Josephine Angucha Matiela Lokpa Abili me West Nile region wajoni gitiro chwalo lukwet mamegi me mete ki yenyo chaden mapol. Moses Mandebo won komadir me Katrini sub county ochiro lotena nyera ni omiro gu katiki lok kamaleng kaenen kete man tie katime ikomgi bod lutela. Abili pachilam me in Nigeria northern states me kano gumaro chilam marama Apaa chel ichiario makinogen kacham kar me Ramadan. Kano tie kidul pachilam mapol dok chek me sharia kimo kena ni tiu iye matek. Abili pachilam mangene kinying ni isba gitimo kikweda ikom jamma chama ki chuk mwagaweng kar me Ramadan. Cho marama Apaa kidaga chel gitiro gonyo gen inge chirke pemenu cham kainen ri kechtie. Isba spokesman Lawal Fage okati kilokni ngino kiempenyu miero mede ento dana mapere chilam luor tiro marogen matek. Malupe gidana makimarogen ni eno wajoni gitiro gonyo gen woro inge chirke ni gendong pege bitoro chik doro dojo. Pimwagari yangech chik me sharia kikelo me tich kara chel ki chik Apaa ya Rio mukene Nigeria northern states tie ki wel chilam mapol dong loyo. Ramadan tie idwe me abungwen ikalenda pa chilam dok tie ki la nyot mapire tek kene. Idwe man aye chilam giyeni wangjiri me achel me Quran tiro lokom Prophet Mohammed. Rikech tie iken jammi abich pa chilam maki wajoni chilam romo kuo kere mabe dok rikech man obiberu idicheng keken. Ramadan me mwagani kibiagoni ubiter ni marama Piera dek kiri kech ma obichake icheng baraja ni dwe Apaa ya chel medwe ma dek ka obigik icheng Rio me ni dwe abungwen medwe me angwen. La wiruri me achuli ruot onen David achana me ario otiro luo gamente ki kampani magolo mola itengom me keto lutela me ite kwaro ki lutela me te dero ilokom golo mola matikati me iorom Kidgum district. Ruora chana wajoni kitenyo en cholpiny kun tich me golo mola tika mete iorom. Achana beno miyo chiko gi kamente me miyo karataj maling board company mago bigolo mola ni kidma lute dera me Kidgum gubino kony kere. Mantie ingom marama square kilometer 100 via dek ma ochoko char marama Apaa matie iorom east sub county. Blenco Resource PLC gitie kikara taj manyuruni gubi golo mola pimwaga Piera Rio via chel kimochor marama billion na Rio. MP John Okot Amos Gilbert Olanya kachelgi ahol Betty Ochan gomiyo tijgi kamente niyo mier gunen yo mo malute dero giromo no kere gin mo ki i project meno. Mola me yo romni ki wajani pudong leng loyo ki wilobo dok giromo golone pi mwaka Piera Biro. UPDF gutero kwero koro pawon koma beach me amor district mai ko Lakony nin mon gubedo mere mot ka geneno dano mia Rio gito elweny ma obedi kiana choli ki mari Apaa. Iyampa moni cheng baraja Lakony wajani lweny me Apaa ni tika time pian UPDF gipere katimo tich ma miero gutim ma wero dano mia Rio gurwenyo kwa mamegi.
Captain Kato Ahmed Hassan la lok pa UPDF me 4th Division ichiario ilok mamega wajuni la kwanpete kaneno tute magen gitika tute kere menero ni lwenyu gikwoki kabiru me amuro kia jumani mati kine zoka Apaa kachel gipa kele sub county. Eno tirani makinik mautime imwagamao karokia chak kimwagani otime maramo kilomita piera dek ki piera beach kuporu cheng me Apaa machero i West Nile. Kadong kilomita Apaa wia beach oberu i northwest me Apaa ipakele sub county. Man kaberu maki wajoni achuli kimari kuberi ye kikuch ento pe Apaa. La lokman beno wajoni giti rochwa le lugwo kuch ipakele sub county me gwako kuch padano duchu. Kiman beno kelewea gikime logangea mamekwa wangcha wadek meutieno ila kwe TV. Kacha wana uromo alegoni ubut mabe.